Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye, Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini nih, teman-teman Aye pada bangunin sahur teman-teman. Seru bener dah, rame bener, pakai kentongan lagi. Penasaran ban teman-teman? Nih lihat aja nih videonya teman-teman. Pucukpedia Remix. Pucukpedia Remix. Pucukpedia Remix.